صحبت کنان چای نوشان تماشا کردن و تیار می. امروز ما شما به حکایت در باره موسی پیغمبر تیار کردیم. شما این نام را شنیدگی و بسیار کسا میگن که ما موسی پیغمبر را قبول میکنیم. اگر ما موسی پیغمبر را قبول میکردگی باشیم، ما درباره زندگیش میدونیم. ما پیغام موسی پیغمبر را میدونیم یا نه؟ که پیغامی وای فقط برای زمان خودش نبود، لیکن به عصرها هم به همین نسل ها تاثیر میکرد و امروز به نسل ما هم پیغام موسی تاثیر میکند. بیایید یک جای همین حکایه رو که از روی کتاب مقدس ساخته شدگیم چای نشان تماشا میکنیم. حکایه درباره موسی پیغمبر. این بوده alov gifte söylemiyorsan. Zikapdaş kendi rafta benamçı. Мойсо, Labay. инжу назик нашал, кавшата каш. Ман худой боевод Иброхиму, Исоқу, Яқуб ҳастам. Zanak, siföre bana göç kun. Mum Misr beraftan ama darkor. این چوه کشته خسته یک بار مصر میرفتگی شدید؟ حاضر اثر اومدید کو؟ اول یک شته اون تو نفستونه روسکده گیرید. Ne, siföre Xudo manki gabzad. Xudo man be vazife dod. Man Misr beraftan am darkor. استید؟ یک بار من هیچ چیزی نفهمیدم. چی خیلی خود افسان؟ Man biyobonanda bötte didam. Ki dar gifteki budur nemeysiyor. Adurnaş avoz Xudo bromad. Мойсо, ман азоби халқама дидам. Нолуи фиғонашон то гӯшама омада расид. Ҳам ба тӯи пеши подшоҳи Миср ба меписонам. Рафтагӯе ки халқи мана сард яд. Ман туқӣ мерам. داداش با شاه مصر شما قبیده زندوم نپاتاد؟ همینجا باز میستیم یک دم من نقل کنم که خلق اسرائیل که از نسل ابراهیم پیغمبر، یعقوب و اسحاق پیغمبر بودند، اصلشون ها در سرزمین کنعان زندگی میکردند. چه خیلی شد که ها مصر رانده شدند. برای فهمیدن این شما میتونید که ویدیو دیگری ما درباره یوسف پیغمبر تماشا کنید. لیکن کوتاه کرده همین میگم که گشنگی اومد سرزمین با سخت گشنگی اومد، هیچ خوردنی نبود. برای همین یعقوب پسرانش مصر به میفرستاد. اما اول پیشتر پسرای یعقوب او کوشان یوسف مصر به فروخته بودند. وقتی که میبینن که علاقه یوسف وزیر مصرنده، انا وایها میبیاد همه اهل اویله که مصر با که همونجا اگوشنگی نموریم گفته، همونجا جایگیر میشد، خلقشون کلام میشد. لیکن وقت میگذرد، بعد از چند صد سالها یک پادشاهی دیگر فرعون مصر به میشد که یوسف بخبر بود. انا وای نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب خلق اسرائیل غلام میکند، عذاب میتید. و درباره غلام میشدگی هاشون علاقه 400 سال پیشتر نه ابراهیم پیغمبر به خداوند گفته بود که خلقت دوامی 400 سال غلام میشد. خوب اکنون میفهمیدیم که خلق اسرائیل در مصر غلام شدگی چیکار میشد اکنون. بیاید دوامش رو میبینیم. بوای چیزی زندان میپاتون که دادا میگن کاری گنده کدگی می. Pisarom, man vaqti tavallud shudagi vaqt ba farmoni shoh ki hammi pisarchahoyi navzodi Isroile daryo mepartiftan. چیزی و دادا؟ Xalqi mo Isroiliyo g'ulomashon shudagi bud, hamma vayho metast ki xalqomo mo'l shuda vayho moya g'ulomi kada nametona. یک تا چیز با اضافه کنم، میگه که خلق ما اسرائیلیو اصلش چه خیل نسلی ابراهیم و اسحاق و یعقوب چون نامشون اسرائیل شد؟ چون که یک وقت میشد که خدا نام یعقوب پیغمبر اسرائیل به عوض میکند، میگه که نام تو اکنون یعقوب نه، نام تو اسرائیل. برای همین
аз барои он ки номи яъқуб исроил шуд, аз вай шудаги насл фарзандош ҳамошон халқи исроил номашон шуда буд. ҳамун вақт бувам ки дедом мана аввал рус кадан. Сони дидан ки рус када намешад, бувам мана сабахчива андохта қабиди қамиши дарёнда рус мекадаги буд. ҳамунҷа духтари шоҳ мана ёфта писари худаш кард. шумо дигар буватон надидидме? аҷоиб ки мана бувам худаш шир дода калон кадаги. Марьям бучам ҳамунҷа будаги. ва ё тез рафта аммелика пустанд ки шир додаам ба зан биёрадми. мелика ҳам майлаш гуфт. ҳамун ба мана бувам ба макондан бадод. ман хони дадоми буваманда будам. Марьям бучаму орум аком кади. то чанд солагиме қити калон шудам. сони қасранда калон шудам. сони ам миср чӯбу рафтид ки? ман ҳис мекардам ки худо як мақсад ки мана амурдан нигоҳ дошт. ман ӯй кардам ки худо мехоҳад ман халқи исроиламо ва ёрдам диҳам. ҳамун ба як рӯз якта исроилие раиси мисрӣ задоса гишанде, ман гифтаму ҳамун мисрие зада куштам. шоҳ ина фаҳмида ман ба сахт феълаш омад. ҳамун ба бо мана накушад гуфта аз миср гурехтам. акнун мерам мегӯйду, лекин ҳамиқа халқи калона аз дасти шоҳи аскардори бақувват шумо чӣ хел бароварда метонед? худо ваъда дод ки худаш ман ки миср бимерад. вай гуфт ки халқи исроилӣ дасти ман ки халос мекунад. мӯъҷизаҳои мӯл нишон медодааст. ан ҳамин асои дидосимӣ ҳамина худо ман ба замин партов гуфт. партофтам мор шуд. адумаш қабд гуфт. қапидам ки чӯби асо шуд. худо нишон медиҳад ки ҳамаи худоҳои мисриён пеши вай ба беқувват. ҳоле мебинӣ шоҳ худаш моебуравитон гуфта тавалло мекунад. худо ҳамаи ҳамина манба гуфт. хай миср бошад миср мерем. имшаб ақлан шита авқотумои худда хуб мерафтаги мо. мусо миср ба омад. ҳорунако раҳмат ки ҳамаи пирони исроила ҷеғзадагитон ба. ҳорун ту сева мӯе ҷамъ кадӣ? худои бӯвоҳомо моҳона дасти мӯсо укун ки халос мекунам гуфтааст. аввал мӯсо укот номи худои бӯвоҳомоя медонадме? наводо бо ягон худои дигар халқ гапзадагӣ набошад? ман аз худо номаша пустам. вай номаша ман ҳастам гуфт. бӯво калонамо яъқуб ҳамин нома мегуфт, аммо тӯрӣ меглӯд. анам инҷо меистема. ҳами худоҳо худо худаш чи? худо ин як ҳама чизе ки одам касе ки одам парастиш кардан мехоҳад ин худо. лекин худоҳо ҳар хел номҳо доранд. як кас пул парастӣ мекунад, як кас мумкин бутҳоро парастӣ мекунад. ҳаманда ҳар хел чизо ва дилаша дода ҳамуна худои ман мегӯяд. лекин худое ки замину осмонро офарид ва пеши иброҳим пайғамбар омад, яъқуб пайғамбар омад, исҳоқ пайғамбар омад, номаш ман ҳастам буд ки бо забони ибрӣ яҳве аст. анамин ном кати вай худаша шиносонд, кушода дод. ҳамон ба вақте ки мо пайғамбарои худо мегӯем, инҳо ҳаме пайғамбарое ки аз номи ҳамин худои яҳве омадаанд ва ҳатто бисёр пайғамбарҳо дар номашон ҳам ҳамин номи худои яҳве дар номи вайҳо ҳастанд. барои ҳамин инҷо мусо мегӯяд ман аз пеши худое ки номашро ба ман яҳве гуфт омадам. рост мегӯяд худои мӯе дидааст. чо каданамо дакор мӯсо? ману ҳорунакон пеши подшоҳи миср ба рафта гап мезанем. шумо худои мо дуо кунитон. худои мо мегӯяд ки халқи мана сарте. не, ҳеҷ вақт сар наметиҳам. худои мо мегӯяд ки халқи мана сарте. не охир ҳеҷ вақт сар наметиҳам. худои мо мегӯяд ки халқи мана сарте. не ҳеҷ вақт сар наметиҳам.
ҳар дафъае ки мусо кати бар акош ҳорун пеши миср подшоҳаш фиръавн меомаданд, ҳар дафъа ки ти мегуфтанд ки халқи мана сарте худованд мегӯяд, худое ки замину осмону офарид. медонед мисриҳо бисёр худоҳои худошон буд. якта худошон ин дарёи нил буд, ҳамун дарёе ки дар миср ҳаст. барои чӣ ваҳо мегуфтанд ки ва ҳамин дарёе обаш мова ҳосил мебиёрад гуфта дарёе парастиш мекард. баъд аз ки фиръавн не гуфт, мо дидем ки оби нил ба хун табдил шуд. яъне нишон дод ки кани агар дарёи нил худои шумо бошад ҳеҷ кор кардан натонист гӯ. ё яке дигар худои вайҳо қурбоқа буд. барои ҳамин вақте ки фиръавн мегӯяд ки не ман сар наметиҳам, худо ҳама ҷои қурбоқакати пур кард. яъне фаҳмид ки қурбоқаҳоям итоати худованданда. анамихе карда худованд ҳар як негуфтагии фиръавн ба ҳамун якта ба якта худоҳои вайҳо парастиш мекардагия гирифта вайҳои сараш ба бало карда овард. яраҳо пайдо шуд, жола борид, молошон мурд, ҳамин хел балоҳо рӯй дод. мусо, ҳорун, ана шумон ҳамин қадар пеши шоҳ рафтитон, мӯъҷизаҳои худоя нишон додитон, ҳамин қадар қувваи худоя нишон додитон, лекин шоҳ холиам дилаш сахт мӯе сар надодосу. акнун чо мекунем? қариб 10 та бо ин бадоҳои худо оваду шоҳ ҳолиам мӯя сар надодос. ягонта худои мисрӣ вайҳова ёрдам дода натонист. ҳамаи худоҳошона худои мо шармандаша буровард. бо чӣ монд? худо гуфт ки имшаб охирин шаб. мо имрӯзам пеши шоҳ рафта гуфтем ки имшаб худованд миср бимефурод, ҳар писари калония а ҳар оила мекушад. лекин шоҳ ҳолиам моя сар додан нахостос. ҳамун ба мана гӯш кунтон. имшаб ҳар як кас рафта а ҳамсояҳош тиллокади нуқра талаб кунад ва ҳо метиҳад. бо имшаб ҳар оила гӯсфанд қурбон када хунаша гирди дарош ба молад. худованд хуна бенад, ҳамун хонава ҳеҷ ким намемурад. ин рӯз эсба мемонад. сонӣ ҳар сол ҳамин рӯза иди наҷот гуфта қайд мекунем. омин. ҳамихе шавад ҷӯритон набошад тезтар халқа огоҳ куниму апои қурбонӣ кардан шавем. мусо ко инҷанда касои адигар халқо будагиҳоям а худои мо тасида мо ки яфтан мехоҳад чо кунем? агар мисриёну ё ягон дигар халқо а худои мо таҳсида мовақеъ шудан хоҳад, пеши раҳошона нагиртон, қатори халқи мова медарод. ана инҷа дидоситоме гӯсфанда баррая қурбонӣ карда хунаша гирифта гирди дарба моли дост. чӯе вақти мусо пайғамбаранда худо ахирин балое ки миср ба овард ин якум писари ҳар як хонадона куштанаш дар кор буд. чӯе мисранда анамин худи подшоҳа фиръавна ҳам вайҳо худо ҳисоб мекард. яъне наслаш ҳам писари якуми фиръавн ҳам баъд аз фиръавн худо мешад гуфта вайҳо парастиш мекард. анамин кати худо нишон додан хост ки фиръавни шумҳо худо не ва аз дасташ ҳеҷ чӣ намебиёд. худои ҳақиқӣ ҳамун фиръавни шумҳоям писараша мекушад. лекин вақте ки ҳамун худованд омад, ҳамун фариштаи ҳама ҷои нобуд мекардагӣ омад, хуна диданаш дар кор буд. амин паҳлӯҳои гирди вай ба дарба агар хуни барра бошад вай гузашта мебирафт. ана барои ҳамин анамун рӯза иди наҷот қайд кунитон гуфта худо фармон медиҳад ва барои ин иди наҷот баъд халқи исроил дар оянда ҳамин идро қайд мекард. барои ин ид як барраи бенуқсу беягон айб ҳамин месанҷиданд ки 14 рӯз нигоҳ мекарданд ки кани ягонта айбаш нест ҳамин барранда пеш аз қурбонӣ кунем гуфта қурбонӣ мекарданд, хунаша мерезонданд ва асрҳо гузашт ва дар китоби инҷил нависта шудагӣ ки баъд аз тақрибан 1500 сол яҳьё пайғамбар ба наздаш омада истодани исоро дида гуфт:
ана ин аст барраи худо ки гуноҳи ҷаҳонро аз байн мебарад. ин дар китоби муқаддас, дар аҳди нав, инҷил юҳанно 1:9 навишта шудагӣ. боз аз рӯи дар рӯзи иди наҷот исои масеҳ қурбонӣ шуд. анамин дар китоби матто ҳам дар инҷил 26:2 нависта шудагӣ ки исои масеҳ мегӯяд чуноне ки медонед баъд аз 2 рӯз иди наҷот сар мешавад. дидед, он вақт писари одамизод, исо худашро писари одамизод мегуфт, ба дасти душманонаш таслим карда мешаваду ӯро ба салиб мехкӯб мекунанд. айнан ҳамон лаҳзае ки барраи қурбония барои иди наҷот қурбонӣ мекарданд, анамун вақт исоро дастгирӣ карданд, анамун вақт исоро дар салиб заданд. барои чӣ? анамун чӣ хеле ки хун хонадона муҳофизат кард ки марг надарод, акнун хуни қурбонии исои масеҳ моро аз марги абадӣ нигоҳ медорад. боз ин яке аз пайғомҳои ҳаёти мусо пайғамбар. биёед боз давомашро мебинем. Вой дод, бачекам мурд, вой дод, бачекам, мурд бачекам. рафтам мусою ҳорун ба гӯятон ки ҳамисар буромада буравад. мусоко чо мекунем? аз пушта мо шоҳ аскарош ки омдос монда ҷои гурез нест. натарсед, худо ҳоли бо мӯъҷиза мекунад. мусо аз сота тарафи баҳр ба дароз кун. халқи исроил биёбон ба омад. ҳорнако мо аз 3 маҳ зиёдтар ин биёбон анда қавмондем. қариб 40 рӯз мешавад ки мусо пеши худо ба буромаду гуфт аввал ҳеҷ дарахт нест. вай зинда бошадми ё мурдами ё худовая пешаш ба гифтме? мо акнун чо мекунем? мусокон гуфт ку то гашта омданаша ҳаминҷа ба пойда истем. уко дигар набиёд чӣ? ҳаминҷа мудда мебуравим якум. ҳа як ҷои нақ замини дуруст ба ақаллан рафта ягон хонаи ҷо кунем де инҷа дашти алайҳо бошад. мусоком як бор кӯҳба буромада пеши мова омада қонунҳои худоя мова навишта дод ку. ҳа ҳозира мумкин аз худо қонунҳои нав гифтос. ман беуком ҳозир шумо куҷо буда метавонам? мо ақаллан 100 кас набошем охир. садҳо ҳазорҳо одамои хурду калону молу колу чизи чоре ки ман куҷо мебарам? ҳамун мисрандаям ҳамин қадар худоҳои ҳархела буд. якта худо сос ҳамуна худое мепурсидем ки моя роҳбарӣ кунад. ин худои мусо худи муса худаш ки гуму гумдон шуд. ой эҳтиёт шуда гап зан. худои мусо бо нашунавад вай бо ягон балое сарамова набиёрад. хай аз дасти ман зе мебиёд. ҳаматон тиллою пиллои худатона ман ба биёритон. карин об када мерезиму месозем де. ҳорун аммо худо сохтан ба устовидӣ ин худои зӯр буромад. ана имрӯз қурбонӣ кардем бо қурбониҳо кардан гирем ягон роҳаша нишон медиҳад. мусо уком худованда авозаша мешунид. ин худоя ким мешунавад акнун? зиқ наша як гап меша мон ки халқ ҳозир рақсу ботиша карда гирад ин навин ҳама чӣ хел хурсанд. ҳамин вақт мусо болои кӯҳ ҳанда буд. юша тез бош поин фуромда намо дар кор. тинҷимӣ аз поён авози халқ буромадааст аз ё ягон душман омада ҷанга сар кардме? не худо ман ба гуфт ки ин халқ араҳи рост буромда худаш ба дигар худо сохта ҳамун худова саҷда кардааст. ҷур тез равим. худои ғазабаш ҳамин хел сахт омда буд ки вайҳои мекушам гуфт, лекин ман тавалло кардам ки накушад. ҳорунако шумо чо кардитон? зева ин гуноҳи калона кардитон?
мусо коҷон феълат набиёду ин халқа медонӣ ку фақат раҳи гандава дилашкашо ю ҳумова худо сохта тегуфт манам ҳамашон ҳалқаю марҷонҳои тиллошона гифта алоба андохтам ҳамин гӯйсола биромад гӯ худовандамо ин тиллое барои сохтани хаймаи махсус шумова додагӣ буд ин хайман ҷои худо ки вохӯрдан мешуд шумо бошто ин тиллоҳои ҳаром кардитон ана акун худо шумоҳова бало фисонда ҷазо метиҳад ана ҳаминҷа меистем худо хоста буд ки тиллою нуқрае ки инҳо аз миср гирифт хаймаи вохӯрӣ хайма палатка як ҷои махсус созад ки вохӯрӣ барои чӣ чунки худои орзуш ҳама вақт буд ки аз ҳамин одамато сар карда одами якум ва ҳаво худо бо инсон муносибат дошт гуноҳ ҳамин муносибатро канда кард ва ҳамавақт худованд ҳамин нақша дошт ки одамизода гашта пеши худаш бибиёраду байни одамизод бошад ба қатъи одамизод бошад ана барои ҳамин худо хост ки дар халқи исроил дигар халқҳо ку ҳамаш будпараст буд лекин ҳамин халқ ба худаша нишон дода ки як ҷо бошад ҷои махсус ки вай байни халқанда ҳузураш кати бошад анамин хаймаи худо созондан мехост мебинем ки чӣ мешад давомаш аммо бай камтар вақт гузашт ана ман шумо ба қонуни қоидаҳои худо фармудагие расондам акун рафта аз хонаотон тилло нуқра миз пашму материалҳои беҳтарин пӯсти гову гӯсфанд оварда ҷамъ кунтон мо худо ки вохӯрдан ба хайма месозем худованд мехоҳад ки байни мо бабошад ҳамун ба дар кор ки мо пурра аҳрои гуфтагии худо хаймаи вохӯрие созем сони ҳамун хайманда пурра аҳрои гуфти худо қурбонӣ мекунем худо ва саволи мо бошад аз худо ҳамун ҷаҳда мепурсем албатта ба ҷону дил иҷро мекунем мусоуко як соли расо шуд аз миср буромдагӣ омова ана хаймаи вохӯрии худоям буд шуд худо ба шукр ман расо хурсанд акнун худованд мобайни монда қати халқи чанда мешад лекин халқ пеши кӯҳанда пеши худованд тарсиду нарафт худои шунидан нахост худованд ман ба ин хел гуфт халқ нахост ки ман вайҳо қати худам гап занам ҳам ба ман вайҳо ба ту бо инак пайғамбар а байни бародарашон мебурам вай гапои мана мегӯяду фармони мана шуморо мерасонад ҳар ки гапои ин пайғамбара аз номи ман мегуфтагиш ба гӯш накунад ман худам вай ҷазо метиҳам лекин агар ягон кас худаша худсарона пайғамбар гуфта аз номи ман гап занад ё аз номи худоҳои дигар пайғамбарӣ кунад вай кушнатон дар кор албатта ана инҷа бо як бори дигар меистем дидед худо гуфт ки ҳамун вақте ки ман халқ кати гал задан мехостам халқ тарсид наомад ман кати гал задан нахост ана акнун пайғамбари дигар монанди ту мебурорам гуфт худо ва ин пайғом чӣ ин пайғоми мусо пайғамбар боз ҳам анамун ваъдае ки худо одам ва ҳавова дода буд ҳатман видеои одам ва ҳаворо тамошо кунед дар бораи одам пайғамбар ки аз насли зан ман як касеро мебурорам ки шайтонро саркӯб мекунад агар шайтонро саркӯб кунад одама гашта пеши худо ва оварда метавонад одам дигар аз худо наметарсад одам худо кати мешад худо кати гап задан мехоҳад анамин ин ҳамун пайғамбар мешад ҳамун пайғамбар мешад ва бинед ки чӣ нависта шудагӣ дар китоби таврот такрори шариат 18-15 нависта шудагӣ мегӯяд ки парвардигор худоятон аз байни ҳамватанони худатон ба монанди ман пайғамбаре бароятон мебарорад мусо ҳамин пайғома метиҳад халқаш ба шумо бояд ӯро гӯш кунед исроилиён фаҳмиданд ки анамин пешгӯӣ дар бораи ҳамун пайғамбари наҷот медодагӣ ва биёед бинем ки якумаш ки аз байни бародарони мусо бояд бошад яъне ки аз байни халқи исроил бояд мешуд ҳазор солҳо гузашт
و از بین خلق اسرائیل یک شب یک پسرچه تولد شد که همون چخیلی که در زمان موسی وقتی موسی تولد شد پسرچه های شاه گفت که کشتان، انا این پسرچه هم بعد از 1000 سال وقتی که 1000 سال ها تولد شد، میدونید چی میگه؟ در انجیل نوشته شده است. در انجیل باب 2 فرشته خداوند در خواب یوسف ظاهر شده به او گفت برخیز و کودک و مادرش را گرفته به مصر گریز تا وقتی که به تو برام نگویم در آنجا ایستا، چون که هیرودوس پادشاهی همون زمان در اسرائیل بود، چون که هیرودوس با نیت کشتن کودک را جستجو میکند. یوسف از خواب بیدار شده زن و کودکش رو گرفته شبانگاه به مصر رهسپار شد. اینه بینید که چه خیلی که یوسف کودک گرفته گریزان، همین خیلی مادری موسی گرفته در سبچه گریزان از مردن. وقتی که پادشاه هیرودوس فهمید که ستاره شناسان او را فریب دادن، بسیار خشمگین شد. او فرمان داد که در بیت لحم، اینمون شهری که کودک تولد شده بود و این کودک شما فهمیدید عیسی مسیح هست، و اطرافی در بیت لحم و اطرافی آن همه پسرکانی تا 2 ساله رو کشند، چون که از ستاره شناسان وقتی پیدا شوی ستاره رو دانسته بود. یکمش از خلق اسرائیل برآمد، دویمش چه خیلی که موسی را کودکا رو میکشتن در وقت تولد موسی، در وقت تولد عیسی مسیح هم کودکا رو پادشاه گفت که کشند پسرکان رو. بعد بینید که موسی در قصر کلان شد، آسایشتگی، راحت، غنیمت، بایگری، لیکن و قصر موند که خلقش نجات دادن با عیسی برای خلق خدا شده آسمان موند. میدونید که فرشته پیش مریم اومد و گفت که شکم تونده کودک پیدا میشد و از یگان مرد عیسی مسیح از مرد پیدا شدگی نه و راست از آسمان آمد، زمین به آمد. آسمان کجای زمین کجا؟ آسمان جلال خدا، شکوه خدا، همین حشمت خدا، آرامی، محبت، خورسندی، همین قدرتی به پایان، همین نمانده زمین به اومده انسان شد. با واسطه موسی خدا بسیار معجزه ها نشان داد. دیدید تا نه؟ بلاهایی که همین پادشاه های مصر، خداهای مصر شرمنده کنند، با واسطه عیسی مسیح در روی زمین وقتی که بود 3 سال اخیر حیاتش در روی زمین همه خیلی معجزه ها کرد که مرده ها زنده شده بودند، کرها شنیده بودند، مادرزاد کرها چشمشان گشوده شده بود. یک چند تا نان که 5000 آدمای سیر کناننده بود. معجزه هایی که عیسی کرد فقط خدا کرده میتونه خلاص. همین که وای نشان داد که حقیقتا عیسی مسیح یهوه خداوند است. یک چیزی دیگر که خدا خیمه ساز گفت، خیمه واخوری، این خیمه ساخته دست آدما بود، لیکن عیسی مسیح میگوید که شکنید عبادتگاه را، معبدی که در زمان عیسی بود، همونجا رفته همه پرستش میکرد و میگفت که عیسی گفت که در 3 روز من گشت برقرار میکنم و معبدی حقیقی، خانه حقیقی خدای عیسی مسیح برقرار کرد. کتاب عبریان با نوشته شدگی آیت 9 مسیح به خیمه آسمانی که بزرگتر و کاملتر است داخل شد. آن خیمه داخل شدهش نه با دست انسان ساخته شده است و نه به این جهان آفریده شده تعلق دارد. این چونین مسیح نه با خون بز و گوساله بلکه با خون خود یک بار و تا ابد به جای مقدسترین داخل شده ما را از گناه تا ابد خلاص کرد. چه خیلی که موسی خلق اسرائیل از حالت غلامی برآورد، عیسی مسیح آدمی ذات، هر کسی که به وی باور میکند خلق وی میشد، از حالت غلامی گناه میبرارد، آزادی و میبرارد. چه خیلی که موسی خلقش برای واخوردن خدا کتی خیمه ساخت،
همین خیلی عیسی مسیح خیمه حقیقی برقرار کرد که با واسطه خیمه وی ما الکای در کرنی که هر سال قربانی بیاریم و گناه تازه شویم و یک بار قربانی سپارید حیات خودش که خونش ریزونده وقتی که وی مخکوب کرده کشتند و بدنش دبدله کرده خونش ریزوندند و همه خیلی عذاب کشید برای گناه های ما که آدمی زاد اخلامی برات گفته اخلامی گناه انامین کار عیسی مسیح کرد. انا اکنون پیغامی موسی پیغمبر فهمیدید شما که وی گفت که همون پیغمبری که میبیاد بعد از من نجات میدهد انامون گوش کنید چون که کسی که همون پیغمبر گوش نکند جزا میبیند و جزا چی؟ این حیاتی ابدا از خدا دور شدن ابدا در آتش سوختن. برای همین امروز پیغام موسی همین بود و شما گوش میکنید باور میکنید این انتخاب شما. رحمت که یک جای با من تماشا کردیم و آخرش رو میبینیم تا دیگر حکایه های درباره پیغمبران رو هم تماشا کنید. ما ختمان میکنیم با جان و دل میکنیم خواستی خدای اجرا میکنیم بیتون نباشد خدا و قربانی کردن به تیار میشیم.